رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به، ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين آمين آمين. يا عباد الله، الحمد لله الذي فضل بعد الشهور على بعدها، وكذلك أيضا فضل بعد الأيام على بعدها، وفضل أيضا بعد الأزمنة على بعدها، وفضل بعد الأشخاص على بعدها. جعلني الله وإياكم من الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude allah o bajjo seniiɗo wowɗo mo ronkata wiyeteeɗo allah mo mara nando mo mara ɗimmo, juula e ɓurnaaɗo tagi e fongon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e denndaangal ɓeygure makko e denndaangal sahaabaaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmel qiyama. yewtere meɗen nde hinde yiilo hannde e o hutuba meɗen ɗo fii ko yowodiri e sabbordu Suumayee. sabbordu Suumayee ko lewru hikkondirndu non e Suumayee, ko sabbordu ko nduɗo wonɗen sabborade fi Suumayee on. koɗo ɓurɗo e mawde on himo arde, kono ado o hewtude ko ndu lewru ɗo taw. En yetti Allah non ɓurnuɗo lebbi goo e hoore go'o, ko lebbi 12 woodi, kono ko Suumayee ɓuri moƴƴude e lebbi ɗin fof. ko ñalɗe 7 woodi e nder yontere nden, kono ko juma ɓuri moƴƴude e ñalaɗe ɗen fof. jemmaji ɗin hiɗi ɗuuɗi ko jemmaji 360 e goɗɗum, kono jemma ɓurɗo teddude on ko jemma laylatul qadr. malaikaɓe ɓen goto anda limore maɓɓe sina kanko subhanahu wa ta'ala, kono ko ɓuri moƴƴude ko Jibril. annabaɓe ɓe fof maɓɓe ko ɓe guluje 124, kono ɓe fof ko ɓuri moƴƴude ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko non o ɓurniri hakkunde yimɓe ɓen kadi. joni noon enen luttuɓen ko hombo woni ko ɓuri, ko aaden goto pet mo Allah daali on ka deftere makko, inna akramakum indallahi ko atqakum. ɓurɗo moƴƴude on fof e yewti malaikaɓen ko Jibril, annabaɓen ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, sahabaɓe ɓen ko Aboubacrin Siddiq alal itlaq. hitande jemmaji ɗin ko jemma laylatul qadr, ñalɗe ɗen ko ñalande juma. yimɓe ɓen kadi fof ko ɓuri e moƴƴude ka Allah subhanahu wa ta'ala, na ɓurɗo jawdi, na ɓurɗo laamu, na ɓurɗo ngari, na ɓurɗo jaahu, na ɓurɗo dambe, ko inna akramakum, tabiti ko ɓuri teddude e moƴƴude e moɗon fof ka Allah subhanahu wa ta'ala atqakum, ko ɓurɗon kulol Allah o. yalla okkoren nun ɗo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hadis akhraja al imamu an-Nasa'i fi sunanihi, oɗo o yaltini ka deftere makko, o itti hadis on an Usama ibn Zaid, qala o wi wo qultu ya rasulallah, oɗo arulandi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe si ɓe yi'ino nelaɗo no waɗa goɗɗum ɓe fankatano tum ɓe yaka yaasitoɓe ñowa on tigi. kala ko yiwɗa gando hino waɗa wata ño'u hoorema bonna golle ma. ene ko fi hon no waɗanno ɗum ɗo. no wawa wonde hara ko waɗi kon ko faljire, no wawa wonde hara ko waɗi kon ko an woni ko humpitaki, ngalɗinama ɓay a anda. kono lando o sahabajo ɗo wi qultu ya rasulallah, ko hayyo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, wo lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri
ma tasumu min sha'ban womi wattani hakkil mi yi'ari ha hande hiɗa hoora lewru ko ɓuri e ɗuɗude kon si Suumayee feƴƴi ɓuri ko hoorata e Sabbordu Suumayee ko fi honɗum yeeto lanɗum miɗo faala andugol ɗum on andi lebbi ɗin ko Suumayee ɓuri e moƴƴude kono si Suumayee feƴƴi korka kanka ɓuri e moƴƴude ko lewru wiyeteenu ɗum jompente shahrullahi l muharram lebbi ɗin 11 ɗino fof Allah ini ɗiɗo fof kanko jeeyi kono o ƴetti nduno to o inni wo shahrullah nduɗo ko lewru ammin ko fi honɗum sabu moƴƴere ko woni e mayru kon inchallah yewti e fi muɗum ñande goo oɗo sahabajo noon o wattani hakkil teyne laaɗo ko ɓurata ɗuɗɗingol kon horugol buy si Suumayee on feƴƴi ko sha'ban ko fi honɗum ne laaɗo qala sallallahu alayhi wa sallam wo dhaka shahrun taghfalu nnasu anhu bayna rajabu wa ramadan wo ndu wiyetendu Sabbordu Suumayee wo ko lewru ndu jama on fof welsindoto e muɗum hara goto watta dewal e muɗum illa man rahima rabbi wo ko lewru wondu hakkunde rajibi e Suumayee wo rajibi on feƴƴi jama on wakkilike waɗi dewal buy e muɗum joni hakkille jama on fof fewti e Suumayee neɓatara Suumayee hewti neɓatara Suumayee hewti wo goto wattanta hakkil ko honɗum woni on e Sabbordu Suumayee ɗon tigi no maapi ko honto mi horoyta ko honno mi horirta ko honɗum mi horirta ko ɗum ɗo pette maapini mo hande kadi wo jama on fof no welsindi e mayru ne laaɗo maaki wa huwa shahrun yurfa'u fihi l a'malu ila llahi ila rabbil alamin wo ko e ndu lewru wiyetendu Sabbordu Suumayee golleji jiyaɓe ɓen fof ɓantete moɓe fof naɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe maaki noon wo uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im miɗo yiɗi noon nde golle an ɗen fof moɓe naɓe ka Allah ton hara ko jokkataɗe ko korka hara miɗo hoori wo ko fi ɗum ɗo mi hebbinta horugol e Sabbordu Suumayee horugol e Sabbordu Suumayee hino moƴƴi ha ko andi ɗum ɗo wo moƴƴorimo ko Allah subhanahu wa ta'ala on andi ko landino kon o humpitiki hande kadi wo shahrun yaghfalu nnasu fihi yimɓe ɓen no welsindi e mayru no fanɗi mo nanta no inna miɗo horude Sabbordu Suumayee ene non joni ko honɗum e honɗum ma yustahabbu fihi ko honɗum hana waɗede nder ndu Sabbordu ɗo gogo on taw hande ko nogay e jeɗɗi ko wiyata lewru wiyete ndu rajibi haray go'o on hawroyey talata arowo ma ɗum e alarba arowo ko hana waɗego taw go'o al iktharu min as-siyam ko hebbingol horugol e mbayir on tigi wakkilo ha kono nayo feƴƴino e jonte ɗiɗi ko ɗum woni balɗe 15 tentinino kay so on tigi heɓi hara ko arane ɗen jogandema go'o ha 15 en yi'oya joni yeeso ga go'o hebbingol horugol ngol wo ɗiɗi al iktharu min al istighfar ko hebbingol kadi e insinagol tuba rutto ko Allah fi on ɗum horugol ngol e mayru ko moƴƴani a anday niveau cellal magal ko honno fewnorɗa fa fi heblanagol Suumayee on insinanagol ngal tuba ruttoɗa laaɓa poy ɗo e Suumayee ar ha tigi a wowti taw insinagol wo tati on al iktharu min as-sadaqa hebbingol ittugol sadaka wowtina hoore ma gogo taw mi wowti horugol ngol go ɗiɗi mi wowti kadi wigol astaghfirullah wa atubu ilayhi ɗiɗi tati mi wowti kadi ittugol sadaka ka Sabbordu Suumayee ɗon si Suumayee on aroyi hande kadi mi ala soñjade hay e hunde fi on ɗum mi wowti ndare ni joni si compétition no wadde ni joni ballon joueɓe ɓe yahi waɗigol stage lewru woɓɓe yontere woɓɓe jonte ɗiɗi fi wowtingol ɓandu ɗum ɗo compétition fuɗɗade hande kadi ɗo kadi enen kadi compétition ko fuɗɗoto no gasa à partir de 18 ma 19 mois de février ko ɗum woni Suumayee on ɗo e ɗum ɗon no wowtini ɓandu ma ɗum dara ko ha honto ko lekki on ki ƴettata fiya hettu cellal magal fiya wawu horugol na de yewgol ka médecin ɗo ƴettoygol ɗon attestation ji ma o windanama ɗon joni a wata horde mi toriki Allah ɓe wata horde ɓe fof yalla jontuɓe cellal maɓɓe kono sabuna horugol wallahi ko nema sa perdi horugol a perdi buy kono sayi haray kay ko sabu nawnare mi tori Allah yalla jontondi cellal makko ngal kono ɓe maki wo suumuta siho son hoori tun Allah ɓeydanayi on cellal ndaare ñallal gotal goɗɗo hoore ñallal gotal pet hara ko fi Allah hooriɗa ngal Allah woɗɗintinama e naatoygol yiite jahannama ma bayna al mashriqi wal maghrib ko ɓuri hakkude fuɗirde e hirnange sabu ñallal gotal pet no tawa kadi e ko hana waɗede kon fof at-tawbatu ila Allah warruju ila Allah subhanahu wa ta'ala tuba ruttoɗa ka Allah hebloɗa fewno ɗo mino mari dolle bakkatuji
hebbinoɗa e tubugol Allah mi torike ma accanan Allah mi torike ma yaafolan ka sabbordu Suumayee ɗo ko adi Suumayee Allah mi torike ma tawnan Suumayee karamo koɓe feƴƴuɓɓen si Suumayee feƴƴino lebbi jeego harayɓe torade Allah yo Allah jaɓaɓɓe koɓe dewal ngal ɓe waɗi ngal nder lewru Suumayee si yehi ha lutti lebbi jeego kadi ɗo yo Suumayee aru du'a maɓɓe on fof koɓe allahumma ballighna Ramadan Allah mi torike ma tawnumen lewru Suumayee an kay ko ɗum hanɗa hebbingol fewn ɗo hara na hulugol Suumayee hewti hikka kadi hara hiɗa anduno moƴƴere ko woni e nder lewru Suumayee a yelotono hara hitanden fab ko Suumayee kono ko ɓay angal andugol sina ɗum Suumayee ko nema moƴƴere hu gotu ngu waɗɗa nder lewru Suumayee sowe laabi 70 si tawi noon a perdi ɗum ɗo jonno mo wawari horde on no woodi moƴƴi 100 ɗi o wawata heɓugol fi yo hewtito ɗum ɗo si tawi hara ko sabu nawnare haray ɗe toɓɓe ɗo nayi wattanen hakkille majje moƴƴa hebbingol horugol ngol si on tigi hooray kadi jogannema goo ha 15 si wona hara ko wownoɗo horugol tenen e alkamisa ma 14 15 ma wownoɗo horugol hoora hande acce jango sifa korka annabi Dawuda alayhi salam si tawi ko ɓeɗo haray hino yiɗano ɓe horanaɓe ha Suumayee inne ko goo si wona ɗum karabo ko ɓe ɓeni wo yukrahu haray dey hino aña horugol jogannema ka 15 on timmi ha ɗon Suumayee on daroyo ko fi honno noon ko fi wata en jillidir sabbordu Suumayee nun e goo Suumayee on amma no wowɓe horude ɓen ma ƴettanɓe Allah ahdi ɓe hooray tenen fof e alkamisa ɓeɗo ma ɓe hooray hande ɓe acca jango ɓeɗo yoɓe continue korka maɓɓe kan amma luttuɗo sa hoori ha timmi 15 on haray fowto fi récupérugol seeɗa kadi fi habbagol Suumayee mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnu en Suumayee si ɗum noon feƴƴi qala nabi sallllahu alayhi wa sallam jentoɗen o hadis ɗo wo la yasuumu abdun wo hoorata jiyangel foti ko suddiɗo foti ko duhiɗo foti ko paykum foti ko mawɗo yawman ñallal gotal fi sabilillah hara ko fi Allah horirɗangal o inaari balɗe ɗiɗi o inaari balɗe tati yawman ñallal gotal hara ko fi Allah noon ngal ɗo noon sa a hooringal fayda hara hay sonnajo ma on andari hiɗa hoori hakke ko suuɗuɗangal sa waɗi ɗum ɗo illa ba'ada Allahu zalika al-yawm wajhahu anin nari 70 kharifa subhanallah sina Allah waɗay sabu ngal ñallal gotal ngal horuɗa ɗon fi Allah o woɗɗintiriyo yeeso ma ngon e natugol yite jahannama embere ka yarete duuɓi 70 lakara ko ɗum woni settoji 70 ko ɗum holli a natoyta yite ko gotal pettugol heɓuɗa sa heɓi ɗiɗi multiplié par 2 sa heɓi tati sa heɓi 4 sa heɓi 5 kono wallahi no woodi musidɓe meɗen julɓe si Suumayee feƴƴi lutti Suumayee aro kadi ko ɗum ɗon mapini ɓe yo goɗɗum ngal mapine hiɗa wawi horde Suumayee hara goɗɗum hino manki ton gite maɗen ndaara ko ɗuytata baraji maɗi hunduko ma kon wowla ko ɗuytata baraji maɗi juuɗe maɗen mema ko ɗuytata baraji ɗin yaha ka ɗuytata baraji ma ɗum ronka heɓuɗigel husu e nder ko horuɗa kon ka ndeloru Suumayee joni noon heɓu ñalaɗe goɗe horuɗa haranaka Suumayee to ndaare julde nden sa feƴƴi juulugol ɗo no fanɗi ha fanti mi innata ala juulowo ha salmina hara hakkille makko ɗen orari amijaki fi aduna no fanɗi joni noon ko nafata kon jemma ma ko nafata ado waktuji ɗin kon baraji naafiloji ɗin ko ɗum ɗon ƴettete timmino ye ko manki konka julde ma farilla joni noon so tawi an tawi hara ko waktuji ɗin joyi petto woni ko mapimma haray moƴƴani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande be ñande ɓe juulayno darɗe 40 an kadi hani juulugol ɓe ko honno woni ɗen 40 ndaare calcul on waɓutuji ɗin joyi ko darɗe 17 subaka ko 2 fana 4 alansara 4 futuro 3 geeƴe 4 ko 17 hawra watta ɗon chafe witir on 3 woni yelo woni nogay watta ɗon darɗe 12 naafeteɗe ɗen ñande be ñande ɗe nelaɗo sallam maki wo kala nafanɗo Allah darɗe 12 ɗe nder ñalla Allah mahanay mo suudu ka aljanna ko wonde woni ɗen 2 ado subaka 4 ado fana 2 ɓaawo fana 2 ɓaawo futuro e 2 ɓaawo geeƴe woni 12 e honde kadi e naafugol darɗe 8 jemma sa hawtindiri ɗeɗo ko hawrata ko darɗe 40 ñande ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam naafayno ɓeɗo
ko homboye meɗen kadi wona heɓde ɗeɗo ñande be ñande. Joni hay sa heɓata ɗeɗo fof waktuji ɗin ɗa wata wopu. Hay sa heɓata ɗeɗo fof ɗiɗi aɗo subaka ta wopu ɗum. Ko ɗen nela sallam maki wo raka'ata alfajiri khairu min ad-dunya wa ma fiha. Ɗen darɗe ɗiɗi ɗi nafeten non aɗon julde subaka baraji majje no moƴƴi ka Allah ɓuri aduna on fof e kala ko woni aduna. Recherche aduna on fop si waɗama e balance baraji ɗen ɗon ɗiɗi waɗama e balance hare ko ɗon ɗa ɓuri moƴƴude ka Allah to. Min nar non ka menga enen ga ko falen ko euro e dollar. Kono ka Allah to baraji ɗen ɗo yawmal qiyama no ɓuri e moƴƴude kala ko woni aduna on e mum. Na non ni go fewno ɗo ko ila aduna on taga ila yawmal qiyama. Moƴƴereji ko woni aduna ko fof si waɗama feere baraji ɗen no ɗiɗi waɗama feere hare ko ɗen no ɓuri moƴƴude ka Allah. Ko ɗaɓɓetelle ko moƴƴi gonka ka Allah na ko moƴƴi gonka menga. Ɗum ɗo ko wonande neɗɗo horuɗo ñellal gotal hara ko fi Allah. Wodi e salafu salih karama ko ɓe feƴƴinoɓe ɓen weetayno bimbi sonnajo moƴƴina ko ɓe ittira kooƴe ɓenna jonnan ɗo mi leeti ka yawgol ka golle uditoygol magasin on ma boutique o ma golloygol ko ma ka ngesa ma ka jardin o jonna ɓe o yooɓo hara karama ko jon no wondi e anni yehimo hoori so yalti ha o muutike goto rentamo e ɓeygure makko nen miskin mo adi fottude on o ƴetta o jonnamo ɓeygure nen to sonnajo makko on no andi pellete o himo hoori nde mo hewtoya ka gollata ɗon ɓen ton hiɓe andi pellete o itti koƴe so iwi ton so kiikiɗe kadi o iwa ka golle makko fi hewtoygol ka suudu hara futuro on heewani hiɓe andi o ñamo yeyga suudu ko ni woɓɓe wuuri duuɓi 40 hara hiɓe horude hara hay goto andari hiɓe horude ngal dewal wiyetengal korka mo be meɗen yo etota hollu ɗum goɗɗo hay goto ala yoɓayɗoma joddi korka siwona Allah hay malaikaɓe ɓe nelaɗo sallallahu ko maki wo asawmu li wo korka kan e hadisul qudusi wo ko Allah jeyka wa ana ajizi bihi komin pettuwa yoɓugol kan joddi korka hay e goto na ɓeyguma na ɓiɗɗo na wondiɗɗo hay goto watama seedi tanade hiɗa hoori sina o wiyeteɗo Allah jon noon ɓay ko on noon pettu wowma seedi tanade hiɗa hoori ma a hoora ko on noon pet kadi andi joddi korka ko kanko pettu woni ko yoɓayma kadi wata hollu hiɗa hoori hay e goto si wona kanko ko hollata luttuɓe ko fop hay hunde nafatama la yusmin wala yuhni min jo hay hunde duncata goɗɗo andi ɗo hiɗa hoori hoɗum nafata ko fiyo yawo mante so mantima haaɗi ɗon perdi si wona hara ko la budda tawata ko ɓe wowda si tawi joni goɗɗo noddima fi nafak fi ñamugol inna fe albarka yo Allah waɗi joddi aljanna e nafe wallahi alhamdulillah albarka so en sita haray hande miɗo jogiti lanni ko woliɗa ko li waji hilla hara naka on tigi yaari o tigi ti on turkunno tigi tigi on fiyo jama on tun andu himo hoori la ta hollu yimɓe ɓen dewal maga ɓayna kamɓe yo ɓayma goɗɗo yata joni ka magasin alaji alfaɗa joni ñawlo ɗon 100 € naɓa ka meɗe wara o juula ɗo fana ha o gayna o inna joni alaji mi juuli fana joni baraji ko heeɓi ɗon kon joni ɗe wawi yiltidire ɗon e 100 € wallahi ɓe jeɓata fiyoni mi anda ko honum importance ko juulugol fana ma ala sara kon mandi ɗum ko wiyeteɗo Allah kamɓe ko ɓe andi ko importance ko euro joni noon jonnuɓe euro jonna Allah dewal magal to ko juuleten ɗo wallahi summa wallahi sa etaki ha Allah weltanima e nder muɗum haray woni perdi wallahi summa wallahi haray woni perdi ay goto faalaka joddi dewal anda ko woni joddi dewal sina wiyeteɗo on Allah labingol suudu yimɓe machallah ndu suudu hindo laba lanni kono dewal ngal labingal ha Allah yiyangal ngal moƴƴi ko honno noon dewal labirte ko singal yaadi e qur'ana e sunna no nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe waɗirno noon an kadi waɗira noon si woopi noon haray a perdi wa zalika huwa al khusranul mubin on ɗo woni perdi dewal ngal hingal wayi won wa teren on wawi dogude wo so joɗike net ka hoore raayi ka woopi gokku wo o gal yanayi dewal ngal kadi ka woopi wono Allah e nelaɗo makko wirino wo a heɓoy ta joddi yawmal qiyama yalla arsuko e horugol ñalɗi buy tentinino fewno ka fewndi ɗo ni fewndo goɗɗo hani profitugol a sulloto fewndo no gasa ha 6h30 haɗa memude maaro ñama ha hara taf innede 17h e seeɗa ni tun hara huntike gogo ñallal ngal hingal raɓɓiɗi ɗiɗi on kadi yaasi on himo ɓuuɓi kadi ɗo wadi woɓɓe ɗo weta e bimɓe kaɓe itti tehu ko yari tehu goto lutti kadi kikiɗe ɓe nayi ñallal ngal fof ñama a ñamari a hoorari kono sa yayni ɓe horu ñallal gotal hara ɗum hino sattani ɓe kono sa yiito e joddi ɗum yewmal qiyama si Allah waɗoyi hakkunde ma nge yiite embere duuɓi 90 laakara Allah no ini inna yawman inda rabbika ka alfi sana ñallal gotal laakara no fota duuɓi wuluure aduna 1000 ans
joni noon an heɓi ɗon duuɓi capanɗe jeɗɗi laakara sabu ñallal gootal haɗi wakkiloɗa lewru be lewru heɓa balɗe tati kala horuɗo lewru be lewru balɗe tati hiɗa mari baraji wa horuɗo lewru ndu fop kala horuɗo lewru wo lewru balɗe tati hiɗa mari baraji wa horuɗo hitande Allah dalika deftere makko man jaa bil hasanati kala ardoyɗo ko Allah e moƴƴere hu gotum falahu ashru amsaliha hayɗa waɗi sappo sifa mum joni non ñallal gotal balɗe sappo balɗe ɗiɗi balɗe nogay balɗe tati balɗe capantati lewru ko balɗe capantati dare ɗon ɗum weliri fi ko ɗum honno aba hurayra radiyallahu anhu o inni o awsani khalili bi salasin o ñande go jatigijo an on giɗo an on ɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wo wasinomo wo piijitati wata o accuɗi ko ndi woni ɗin wogo satti wata mi walo hara mi juulare witri woni goo o ɗiɗi wo wata mi eto mi accugal juulugol julde walluha ko fandi gonta fewno enen sukaɓe en juulata mo juuli julde walluha baraji makko no fota wa ittuɗo sadakaji 360 360 sadaka hara ko goɗɗo juul dare ɗiɗi pettu walluha e anni e laaɓuɗo ittuɗa sadakaji 360 ɗon fota baraji ka Allah ko nelaɗo sallam maki wo tammungum wo an asuma fi kulli shahrin 3 ayyam woɓe jeejila lewru be lewru yomi horu balɗe tati e nder mayre ko wiyete ko ayyamul biid joni noon sa woopiɗen ɗon 13 14 a woopiɗe sabu yejjitugol ma uki bagol eto heɓa balɗe tati e kala lewru ñallal be ƴettante balɗe 10 se inama ɗo joni lewru be lewru yen horu ndu fof ɗum no satti kono ɓay Allah ko moƴƴo ko yurmeteɗo waɗa seeɗa o yoɓama buyi sina ɗum ñallal gotal e balɗe 10 simi innama ɗo joni ñande ɓe ñande simi immike ka an mi ari ha bagase kala jiyan ɗo joni mi heɓay 10 € gratuit mi jonna enneroɓe o kala 10 € ñande ɓe hara no defilay ɗo ñallal ngal fof no defilde ɗo ɗum ɗo le ko joddi e juuɗe bani adam kono sikkuɗe joddi e juuɗe Allah moƴƴere hun gotum goɗɗo ɓordo yeba moƴƴere hun gotum haray o ɓurdima ono hakkunde leydi e kammo ɓurdiriri no wakkiloɗe musidɓe julɓe tedduɓe Allah jarriburino e ene wuuruɓe Occident Europe ga hari en accitayno korka e 3h du matin 4h du matin hara sullagol lanni subaka juulama huntoɗen kadi e 22h jemma lere 18 ma 19 heɗe hoori Allah taƴiniri ɗum o ɗuytidiri ha hewtiɗo hande kadi o jonni en gratuit subaka fewndo ko 7h goɗɗum wona juulede sulla gongol 45 minutes ma 30 minutes accata e lere juulugol ngol fewndo ni 6h30 sa ñaami hara ya sulli o ɗum ɓuri moƴƴude kadi ne laaɗo no du'ani kadi wo buuri kadi umbati wo yo Allah waɗu barki e mofti an sabu ko ɓe sulloto kon e ko ɓe huntoto kon law immo sulloɗa ha moƴƴa hoora inna min kadi inchallah Sabbordu Suumayee ndu hewti si Allah jeɗi ko fandi o ko balɗe 15 wiya kono inchallah way simi heɓatade fof kono mi heɓay balɗe 5 ma mi heɓay tenenji ɗin fof ma alkamisaji ɗin fof ma ɗum mi hooray hande mi acca janggo wakkiloɗa ɗum ɗon mi andi ñallal gotal simi hooringal fi Allah woɗɗintino yaylan e yiite ngen embere duuɓi 90 laakara mi heɓa yewa balɗe tati e nder lewru ndu ƴetta o décision ɗo haray hutuba on ko nanɗa waaju ngun kon nafima kona yaldoyno ye Oustaz Abdallah hande waajige ko laɓa fus nafata wallahi laɓama wo si a nani ko nelaɗo maaki kon a gollitiroyi ɗum haray hutuba on laɓama kono sa yehi ɗo a manti hay hunde battinari e ma sansari makko wonnoɗa e muɗum ɓeydari makko alano e muɗum haray hunde nafaari haray no wayi wa yawɗo ƴogol o naɓori ɗon hara ko basagare ñallal ngal fof aɗa jogori kono ardata e ndiyanka suudu toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dande en ɗum wa akhiran wo an abi umama radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallah oɗo sahabaje kadi o arno wi wo murni bi amalin yanfa'ani Allahu bihi yeto lan gollal gotal hara waɗari ɗiboyi gollal gotal bi yanfa'ani Allahu bihi ngal Allah nafirta lan ka adna o nafiroyanga kay lakara qala ne laɗo sallallahu alaihi wasallam maki alayka bis sawmi mi torike mami jeejima duumo e korka subhanallah duumo e korka o ini fi on ɗum fa innahu la adla lahu wo ala ko woni sifa korka dewe ɗen fof goɗɗo wallitotoma e muɗum dewe ɗen fof Allah no waɗi malaikaɓe ko windata baraji muɗum illa sawm si wona korka ɓe yimɓe ɓe Allah hon elti tawata no hoore tenen fof alkamisa 15 yoɓe sujjoɓe weltano Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko ɓural Allah no woodi woɓɓe kara hamɓe gaynirta Suumayee no woodi woɓɓe ɗum no woni hande kadi attitude ɓe sulli ɓe sullaki ɓe hoore yiɓe andu tungo tenen lanni hande kadi zalika fadlullah e nder dambuɗe aljanna ɗe no woodi dambugal wiyetengal babu rayyan ngal dambugal ɗon
na annabajo wona nelaɗo wona honnu ko naatiroyta e ngal ɗo wo ko assaimun hooreynoɓe ɓen yawmal qiyamata yunadi monadi noddayɗo noddoye ayna saimun honto hooreynoɓe ɓe woni kala mo hoorata wata immade hande kadi ko hooreynoɓe ɓen tu wata immade ɓe immo ha ɓe gasa Allah uditana ɓe dambugal aljanna gone udkhuluha nateɗo ɓen ɗon ko ɗon naatiroyta sida ina hooreynoɗo hay Suumayee ko kala han heɗa ngerma tun ene ko 29 ka ko 50 haɗa hawji tu won 29 sino waɗayno hay 29 ko ɗum yeɗatonoɗa hakke ko tawata hiɗa ami anda moƴƴere ko woni e korka ko sida anduno e muɗum wallahi a hooreyno denaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓay oɗo landikeɓe yo yeetoɓe yo nelaɗo yeetomo gollal nafaygal mo adda e lakara nela sallamaki alayka bisawm mi torikima domo e korka la adla lahu e riwaya go ɓeni wo la mathila lahu wo sifa korka wo ala jogagol baraji yo Allah arsika ngatika en fo meɗe wawgol horgol aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أيها المسلمون باو يتودي الله سبحانه وتعالى لا والإم ولا والتم يوم القيامة haray mo be meɗen no hatto jini e tefano yede yawmal qiyama fiyo yu ko nyalande darngal ka bittene woni non nange no yowta adda e hoore ko e men yeru embere sogonal ma cuba ko beno ma podi e hoore mum piiji ɗiɗi arata ne nyande tefana ma ɗon as-sawmu wal qur'an yashfa'ani li sahibihi yawmal qiyama korka kan e jangaynoɓe qur'an ko ɗin arata tawa ma ɗon nden nyande ɗa ma podi e hoore ma o inna hiɗa andilam o inna mi andama mi falno ya selam no ma podi e hoore an ɗon o inna ko mi woni korka hiɗa hewno horugol hara ko fi Allah hiɗa hewno horugol hara na yingo na yimɓe andane ko fiyo Allah andane Allah yamirila yo mi yarmi tefanama mi lumbanama o tefanama ɗon o lumbinama ya fewo yaha annata ko ɗi dargal yalla waɗe nge ɓeɗo o ɗimmun ɗon alqur'an qur'an on kadi ara nayi o ono hewno ko immotoro jemma janga qur'an janga sellina na yeeso yimɓe ɓen tun o wullata wonata no lewru timmundu o tippinari qur'an no hulɓinani julɗo anduɗo wuuri maaye a tippiniri qur'ana wo e Suumayee no yurmi inna no men anzalnahu qur'anan wo ko jangetene an ƴetta ɗum paaka labina oto ma suudu ɗum hay paasu goto a heɓata ñallat lewru timma a timminari qur'an hitande timma a timminari qur'an kosi Suumayee hewti kayno haɓɓiti ko beyen tim nayi qur'an nayi Suumayee to qur'an jangete alifu goto ko bi asir hasanat moƴƴi sappo ñallal be ñallal ta feƴƴo a yewtidari e taguɗoma o waray ɗoma adduɗoma e hoore aduna jonnuma nemaji ko o neminma o nemidirma nema l'islam nema haqqal nema gandal nema jawdi nemaji ɗin fof wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wona ñallal an e Allah o yewtidari an e Allah o yewtidi o sa ƴetti qur'an jangu qur'an waɓutumo salminɗa o heɓu pas goto ma ɗum fey goto e nder ñallangal hara heɓa juzu goto lewru be lewru a tippay qur'an lewru be lewru a tippay qur'an kono woɓɓe wallahi summa wallahi assalamu aleykum hay mo aqibatu salatu hay jikrgol ngol ɓe watta hara ɓe yaltoyi hiɓe dogude fii ko ɓe hendota ko ila yawmil qiyama wallahi summa wallahi ka aji ɓe hendanoki ɗon a hendotako mi hendotako a hendotako wo tasbihatun wahida ko wiyata subhanallahi goto pet no ɓuri mawde ka Allah sike ɓuri jawdi ko qur'an ko gawuna okkano kon few kono dogga nden moƴƴere ɗon fof hiɗa hawji yaltugol tun fi yewgol fi aduna adinoɓe maɓɓe fof ko honto ɓe woni ɓe yahino ɓe acci aduna no ɓe tawrno aduna ko ma hasil hayatu dunia illa mata'ul ghurur wallahi summa wallahi o aduna wona sina hodohum ko jamfotokum ko doguɗa yaltuɗa ɗon ko acci moƴƴere nden ga hiɗa anduno ɗum wallahi a yahatano fodde hiɗa ka nder juulirde malaika no yiɗi Allah yaafo mo yurme mo jaɓan mo tabintinmo yalta to hande gange seyta ina wala a yehi kono a neeɓo yaari artuga noon kay mi hollama mi bonnanama hande kadi kala ko yawɗa ton go fof no gasara joni menen daraɓe ballon men ko fiwata armtawaɓe marki bi ma ɗum wonɗo e darde siri ma ɗum miɗo habbi kiliyanjo ma miɗo habbi ɗum ɗo e no la wallahi lawatako gomɗin hunde wotere wonki wawa mayugol hara no luttanma e arsike ko Allah windama ko yeru tuggande mesaɗal wallahi a mayata ko tuma hettuɗa fop si maya gomɗin hunde wotere si aduna on fof moɓodiri fiyoɓe arsike ko Allah jonnari maɓɓe ronkay
si aduna o fof moɓodiri fiyoɓe salo wata hendo ko Allah winnanma ɓe ronkay rufiyatil aqlamu wa jaffati suhuf karambi ɓantanoma ɗeri kuuɗe yorino mawmen ɓe makay wo foɗore taw bindi yorino ñande heɓuɗa balɗe temdere nogay 120 jours ka nder tege yummama ko nde ñande winda kala ko heɓayma e kala ko heɓata a anda mi anda toriki Allah yo Allah taw hara ko windano kon nde ñande koko moƴƴe wa akhiran kami darrinta hutoma meɗen on wo kala neɗɗo tawata o maaya hara himo hoori maɗum ñallal gotal o maaya hara himo horuno maɗum o hunto tun o hoora woɗo Allah subhanahu wa ta'ala naado e mo aljanna wondude as-sabiquna al-awwalin adinoɓe ɓe weltiniranoɓe naata e aljanna ɓen ko kanko e ɓeɗo naati doyta Allah danda e mo lette yiite jahannama yo Allah arti ko enne ɗen maaya o hara ko fi sabilillah woni ko mayɗen yo Allah ƴettitu en e hoore gollal moƴƴal اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما كلا مرض أن يا الله إتم كلا جوجي دو سونيا سوخلا يا الله إتم كلا نون دو ما نونيرا يا الله سلم مرض ميدم بن توريك الله يا الله بيدم كلا mo jogaaki yo Allah okkormo ɓiɓɓe julɓe ɓen fopp yo Allah fewnuɓe hoore lawol l'islam e toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawni en Suumayee so tawni yo Allah arsike waawen hoorugol se wawi horugo kadi yo Allah on jaɓan en mawɓe men fati ɓen fof yo Allah on yaafoɓe yo Allah moƴƴinan en no moƴƴinan en ka meɗen yo Allah moƴƴinan en meƴƴina leydi lagine ndi wondude dennagal leyɗe ɗe julɓe ɓen fof ya rabbal alamin yo Allah dande en ala e wawata e jogede lamɓe meɗen yo Allah tabindi mi wari ko yiiɗi o yarli enen lamatere ndi yo Allah artuke yugol gonga jaɓa gonga yo Allah waɗe yurmodireɓe hakkudeji meɗen rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin